Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Azalia Putri Mulia, NPM 306, Prodi PGSD, kelas sekawan A, dosen pengampu Ibu Kale Istiningsih. Kula badhe nyekar maca pat mijil laras pelok patet barang. Sugeng midhangetaken. Lulu monang nam 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 monang pi. Molu mopi monam pi monam lu ro 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 lu ro pi nempi ro lu ro pi 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 ro lu 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 nempi ro 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 lu pi nem poma kaki podo dipun eleng ing pitutur ingat sira uga satriya arane kudu anteng satmiko ning budi roro sarta asis samubarang